Nedostatak osoblja prijeti da ugrozi kvalitet najbolje sezone koja dolazi. Pored toga, problem je pronaći kvalitetno osoblje. Gosti više ne čitaju informatore i ne prelistavaju izgužvane brošure, a zaposleni imaju sve manje vremena da im se posvete. Sada će vaš gost u svom telefonu dobiti sve informacije i iz udobnosti sobe ili plaže rezervisati bilo koju uslugu, zakazati masažu ili poručiti hranu i piće. Bez poziva recepcije i grešaka u komunikaciji između osoblja, zahtjev gosta bit će ispunjen u najkraćem roku. Zaposleni će raditi lakše i brže. Svakodnevno poslovanje menadžmenta bit će efikasnije. Sektori će sada zahtjeve dobijati direktno, što znači da će gost na odgovor minimalno čekati. Prema iskustvu naših korisnika, recepcija sada ima manji obim posla, dok manji objekti funkcionišu bez treće smjene. Da li vi birate Guest Tool?